Uzodlala noSuthu ngomgqibelo ozayo. So umdlalo wenu ubona kanjani? And futhi nokuthi they've been struggling ba on and off lebona. But thina ne i-team yethu noma ingaba on and off naye ilukuzana amazulu abe on and off. Into engizokutshela yona iPirates lethu ayikho i-team aseKZN ezoshaya iPirates. Nayo le Richards Bay bekuzoba umlando kube sidliwe iRichards Bay thina. Yeah. iPirates le yethu ayikwazi ukuthi ingadliwa ngama-team aseKZN. Never. eKZN alikho ibhola elidlalwayo ukuthi bangaze bashaya iPirates. Never. Futhi bekuzoba umlando kuba iPirates idliwe lapha. Yeah. Besizohamba sotoyitoya. Yeah. Futhi one zozidlisa ngabo Richards Bay. Yeah. Yini Richards Bay idume ngani? Yeah. Idume ngani? Idume ngani? Ya yona is disappointing ngoba siye lapha sithi vele sesohlala number 1. Kodwa kwalile futhi. And okunye siwine igame before sidlala. Hiyo lento enze ukuthi no sogcina sidlala ama draw lapha. Siye saba over excited and then sa lose igame before sidlala. In actual fact besifanele si start from the previous game eyidlalile iLocus iRichards Bay. If Pirates yelapha nge-aim yokuwina besizoba siyiwinile from the first half leya game, but because siwine before singena enkundleni yeah saluza igame. Yeah, siwine before play the game. Yeah. Yeah, igame siye lapha sithi sesiqedile. Yeah, besithi siwinile sohlala number 1 sifuna ukufaka iSundowns ipressure. Kathi kuphi lapha kwalile ibhlungu inhliziyo futhi wabona le game eFriday mangikhumbula nengilale ngingadlanga ngilale ngingadlanga ngathi ngifasta ngestress angidlanga futhi inhliziyo beyibhlungu and mangizwa imessage nabo abafana le abadlanga ayidlanga iPirates lapha bafike bayiphakela ukudla ehotel yathi right ngoba beyine stress nabo bebayidinga le yawini. Bathi awucabanga ukuthi mhlawumbe bona bazidlile ngokwabo ngokuyekela amathuba amaningi kanjani? Abayidlanga futhi amathuba siwayekelanga igame mangalona ilanga lakha kulona ilanga lakho siyabezwa abanye abalandeli bethu esilandela nabo ibhola ePortina sabalandeli beqiniso bePirates bakhala ngocoach ukuthi umkhipheleni ulukuzana wapolice afake uDion yeah beka testa naye ukuthi ngaba njani ngibadisturb ngoba bebamakile wapolice futhi wapolice nomfukeni bebabamakile ayikho into bekazoyenza ucoach uright makatheste ngomlungu manje bayakhala bathi umlungu bekamfakelani kodwa umlungu tethe azokora umlungu bazophakama ba celebrate manje bayakhala ebhuti iplayer kumele siwatheste so si-rotate ama-player. True. Yayibona. And kunzima ukudlalana neqembu elithanda low block into engingazi from experience yami. Okay, watsona ke lakan mabasa kutsebe if look wrong ne. Yeah. Mara sipochain tlama a khutle mfa abuye mfana like obana bolela ya sema yore atlo head e ba play on o tlama ke sipochain ke last man o tlama amutse yore monna my ball like I lisi yentseng goal kick like sipochain or blai mo la like bla bla ne Can I ngabuza something? Okulwa mahareng ga le Patrick Maswanganya, don't you think gore ke ina factor le yona? O le o tsor e ke ngwa e malwen ene batho ba tla ba nagana re Tito ke ena le problem la ga bagane ke sipochain o lebelele like if loop mafan ma bua Pirates thoma tlo maka re batho a kudula center line na kudula da makhala njalo da khone thoma tlo maka re defend le sa e ko center line ke ma ke sipochain ke chain tlo botsa rai le ska vala and until I right re bona re tlogare le golo o tlogole tembisa mabas ke tlogele bush backridge ke tlo support a bona bona so sipochain to a tlogele atse nkarki a lene from batho ba tswala mo le gwate bo epijele bo delete senzo mehiyo I understand aska maka ntho tsare makantsela Pirates like o tlotla a kena feta wa kushisha wa tla ba bangwana like sipochain khopela brayaka o ehlise enjoy maka like I right like re patalla re tlo bona lona mola Orlando mara at the end of the day ra le bitso le tla dale le delete makhala njalo malla ka wena sipochain are wena maka re player le skatla ko khoneng di tlo mona and aba a hlokofala makhala njalo azange le tlo ko khoneng like But from my experience I've seen this movie before, yabona. Patrick Maswanganya etlabane no Thapelo Xoki at dressing room. So kahle ubani onephutha phakathi ka Sipochain no Patrick Maswanganya. Futhi wabona singabantu azalwa ngokufana. Yeah. Mina ngineyami inhliziyo.
ngiyazazi mangikwatile into ekumele bayaunderstand bayamazi uTito uTito unenhliziyo encane lapho uTito wenza imistake encane le kishe bamkora uChain makaqeda uyamlwisa uthi wayophasa ibhola emuva wayangamlindanga abaphume bayele edressing room correct yeah wayazo azomqabanisa egroundini la kugcwele khona abantu uyazi ukuthi abantu babhesi ngamavideo phela after game lapha abantu benza amavideo abafuna ukukhomba abantu ukuthi besikhona e-stadium uChain lento yakhe akayiyeke uMaswanganyi siyamazi unenhliziyo encane and uMaswanganyi uyayilwela iPirates uMaswanganyi uyalwa akafuni ukuthi iPirates idliwe ngoba uyayazi lento ayizele lapha into eyenza uChain adelele wazini futhi akasiqolela uChain hayi ukuthi siyamzona uChain ne udeleliswa ngokuthi ayikho igoalkeeper enye lapha ezokhupha naye true wabona mhlazana ezothenga umunye ugoalkeeper ozoba strong uzoyeka yonke lento le akahlale 3 game ebenchini ngoba uyasikhosta singabalandeli bePirates le goal elokuqala ngimblame lapha lela ngeke ngimblame kodwa lele number 2 bekaphumile epalini bekaphumile uyapi uyabona ku1-1 labantu bayaspressa uyapi so ni happy ngomqeqeshi obisilamodo buthi umqeqeshi ne uyafika kuPirates singathi simzondelana umqeqeshi wethu lo ufike wasithathela amakhapa o3 wathatha iM108 wathatha iBlack Label wathatha le Black Label le All Star man uke wayibona kuphi coach ifika nje senamakhapa amathathu afika nje seka ku number 2 and ubanga ukuthatha ileague le yazoyithatha ngoba kule season body Sundowns angeke ithola ileague ngiyakutshela ngiyafunga naso ngiyagomela iSundowns mayingathatha ileague ngiyayeka ukuze stadium iSundowns mayingathatha ileague yale season angisaye stadium iSundowns angeke ithola ileague yale season iSundowns ngizokutshela ama team azoyibamba iSundowns angeke idle iPulukwane kabili iPulukwane nayo nePressure ifuna ungena ku top 8 basazodlala nePulukwane City kabili iSundowns and iChiefs yoyishaya 2-0 kuSundowns iKaizer Chiefs iyoyinciphisa ama-point thina ngaleso sikhathi iBhakaniya yanyuka yaphezulu orenkayo hayi no hayi mina angazi uma